Gördünüz mü? Takırla çip ketken. Jol жоқ başta. Motoratorda oturmayın olarınız. O kanal üstünde duran oylar salmaz mı? Ya. O kanal üstünde. Aldılar mı kanalda açıkla. Yok, совсем тротуарға салып алып тұр ғой, ya. Hazır mı қарап koydum mu? Ondan başta videonun story'ini alıp ketkiler. Onun bir agrajeni al bulam. O agrajeni alınsın. O çıkıp durmay bu. Azmat қана мекчи. Қарағыла мақұл ба? Жеріңіз ген помойынша 30 метр. Ай. Жолдар жасайын өзгеріс. Ава. Қарағыла мақұл ба? Мына забор тет үйдің стоry'мен кетіш керек болды şu. Осы дополнительный емелерді барын комплексіне қарай берейлі. Олар тұрады, тетігілер тұрады, емелерші. Мына. Азамат қаншы көрдіңіз бұны? Ояқтан başta тазалағы, ертең расширение болса. Так, мұнда қарағыла. Ана жаңағы мап. Жанбаевич. Көрдіңіз бе олар? Az biz tete қалып тұрып қайтып темеге қайтыш керекпіз. Мына көрдіңіз бе мына? Қанша метр шыққан мына? Архитектор. Bu kanal hemen üstünde bunu alıp taşıştırın. Mına kanalın üstünde durmay bu. 6 metre. Bu eme de kanal. Copas kanal. Ya. Copas. Onları da aldırıp onları da aldırınız. O yolları da akkuratına kılıp mı? Onu agrejlerini kılıp boş ne istiyorum onu alsın. Kanal üstünde durat. Gördünüz mü bunu? Mızamsız mı? Ya. Kirpisane belgile 3 günden keyin algıladı. Bu erten sel bolsa yok. Bu vakti eldi su çayatdı. Akıl bu? Evet, suga çeyin algılama. Kanal aytıp turbay bu. Moda kanal üstünde durağı. Ya. İkiye bölündü. Ya. Yok, kanal kayığına gitti hazır. O kanal üstünde duran oylar salmaz mı? Ya. O kanal üstünde. Aldılar mı kanalda açıkla. Kanalda açıkla. Moda çıkan gördünüz mü bunu? Gördünüz mü? Takırla çip ketken. Jol жоқ başta. Motoratorda oturmayın olarınız. Хотя бы oyunun sonra жылдыш керек. Олар бары çıkan gördünüz mü? Хотя бы onday turuş керек de. 1-2 metre turabı. Joldan тазаласа болады дегенім да. Тияқтан тазалабайсың да. Олар бары çıkan мына көрдіңіз мü? Жол жоқ. Ертең расширение болса же тротуары жоқ, же лоток жоқ, же зеленый зона жоқ. Ленина Құрманжандатқа негізінде атындағы көшемен параллельно 3 көше ашады екенбіз да. 3 көше ошондо вообще сон болуп. Тияктан разгрузка болот да жолдор жок. Так, азыр мону көрдүңүзбү? Могу көчөнү мына Азаматтан ошондо кетти. Onu қараш керек те, расширениясы көрдіңіз же лоток жоқ, же тротуар жоқ, же зеленый зона жоқ. Соны қарашыңыз керек, түсіндіңіз бе? Так. Мына второстепенный көшелерді комплекстен қарап кетелім, мақұл ба? Мына мора совсем шыққан мына көшелер құрылып тұр. Я. Нарқы үйдің стоry'мен кетіш керек болды. Мора кейін аласыңдар, Так, қанша шығып тұр бұл? 6 metre. Olan agrajeni alıp тротуар кетет моякта. Onu срочно алгыла, бүгүн алгыла. Макул бу? Алып, мону эме виноградникти алгыла. Так, море кимди үй болуп кетти? Я. Жок, бул. Жок, совсем тротуарга салып алып тур бул, я. Азыр мен карап коелум аны. Сонбой калмады. Сиздин үйүңүз бул? Я. Bu тротуарга салып тур бул, я. Эмени, Азамат Каныбекович, канча чыккан бул эме? Я. Совсем жолго салып коюп тур бул. Срочно, тияка чейин эмеге чейин алдыргыла, макулбу? Канча эме эткен бул? Канча чыккан? Мо үйдүн Жок, мо үйдүн стоry'на чейин хотя бы алсын, макулбу? Қана ашыңызшы мо жерде? Я. Ақырын. Мо үйдің стоry'на чейин. Даже эме үй курулуп калыптыр. Карап, мо үйдің стоry'на чейин алсын, хотя бы. Макул бу?
Совсем чоң көчөгө чыгып алыптыр. Мына көрдүңбү? Мына туура курулуп турат морекичи. Муну сторун алыш керек даже. Предписание белгилеп ушул үйдүн сторун алсын. Акылбы? Жаап эшикти. Кайрадан карап басып. Мына тек көчөгө алсабызбы? Я. Молларды алгыла. Көрдүңүзбү мына? Эме ким? Мына Сомбек Алматович. Эме Замирбаевич, көрдүңүзбү мына? Тейти бушка чейин мына. Мына стору менен келсин мына. Вот туалет мына көрдүңүзбү? Туалетпи, ванна бул? Экөө тең экен. Могу буруштан баштап алдыргыла. Сиз карабайсызбы ушуларды? Сиз крутойлорду карабайт экенсиз, а? Я. Канайм карагаңыз. Келип бир оз айтып койсоңуз болот эле. Могу үйдү кура баштаганда айтышыңыз керек эле. Урматтуу жаран, сиз мына эме чип кетиптирсиз депчи. Мына көрдүңүзбү? Мына могуну баштап чыккан. Келип айтыш керек болчу да. Же сизден архитектура документ алган эмеспи, Азамат Каныбекович? Я. Бизге салып калганда. Я. Жолгона санаганда Моягычы. Я. Моягыда жол экен, кара мына. Так, моягынан да чыгыптыр, көрдүңөрбү? Так, Замирбаевич, на контроль, в особый контроль возьмите, поняли, да? Все, пол предписание белгиле алсын. Макулбу? Могу заборда бирөт алып коюш керек. Мына жол экен, көрдүңөрбү мына? Мына жол тетиги эмес, сорго чейин жол экен, мына алдыргыла, мына жолду ачып, тетиге чейин алып койгула. Могу дагы бир эмне курулган экен, көрдүңүзбү? Тетиги эмеге чейин, бакка чейин алып, жолду ачып койгула. Могу на особый контроль возьмите. Жамбаевич, молар эмне алдырган жоксуз. Могу шипырды алдырыңыз мынакей. Могу ограждениялер алынсын. Могу ограждениени алгыла. Могу козерогду алгыла. Могу виноградникти алгыла. Түшүндүңүз, а? Так, могу эмне болгон навес? Я. Жамбаевич, могу эмне болгон эме? Я. Жолду көрүп атам, могуну айтам. Монуку да, а? Тосуп алыптыр, көрдүңүзбү мынакей? Алгыла. Линия застройки тигистина. Я. Кадамда. Я. Жок, түшүндүм. Эски могу болуп атпайбы мына, көрдүңүзбү мына? Мына эски мына линия застройки бул канча чыгыптыр? 3,5. Могу полтей бушка чейин алгыла. Түшүндү, жолду. Ооба. Жолду чоңойтобуз да. Анда мына второстепенный көчөлөрдө сразу байкап карап кеткиле, макулбу? Награждение, козерог молду алынсын. Могу каналдардын полун бетин ачыш керек, балдар. Мына бирден заезд коюш керек. Замирбек Башевич, мына. Көрдүңүзбү, мына канал уже толуп калды. Могу заездин калтыргыла, тетин алгыла навести. Ачкыла каналдын бетин, макулбу? Могу бир саат тазалашыбыз керек экен каналды. Так, могуну алгыла. Могу да канал үстүндө турат экен, а? Так, Замирбек Башевич, көрдүңүзбү, могуну каналдын үстүнө коюп коюптур. Могу үйүн тет эме чейин алгылама, козерогун. Могуну. Могу комокту алгыла. Могу комокту алма. Көрдүңүзбү? Прямо эмеде жолго салып коюптур. кийин салып турам. Я, жолго салып койгон. Жолдун. Булар Я. Убактын месин иштеп тапса. Жок, алгыла. Замирбек Башевич, на контроль возьмите, алгыла, макулбу? Жолду ачсын. Так, Азамат Каныбекович, өзүңүз контролго алып карап, а? Замирбек Башевич, өзүңүз контролго алыңыз. 10 yumurta ketyapti. Chechagada jo'r yo'q. Men yoshim katta odam, men qila olmayman da. Bolalarim yosh. Qancha metr ekan? 1 metrmi? 1,5 metr bu yog'idan, bu yog'idan Qaysi yerda, qaysi? Mana bu ro'piradagi. Bunu aytdasiz da, ha? Bunu alış керек de жолда турасыз da. Men түшүндүm. Тем более мектептин территориясын салып алыпсыңар. Ölçü bilgen malda jo'r qatdan bilir.
Onu jo'ga kelib balki biz o'zimiz tekemiz yo'lda. 90 yıl yol yok olsa. Endi yo'l chiqib qolibdi degan nima qilib yashashga Masalan, buzilsa yashashga yer yo'qda bizda. Nar jag'ында qancha joyingiz bor? Yok öyle. Yo'q-ku, maktabda ishlayapti. Ya. To'rt sotibdagi bir qadam nima qilib iltimos. Bunlar Beşiktaş. Хотя бы мост oradan geçiş kerekti Azatxonovich, ko'rdingiz mi? Хотя бы. Burada o'zi to'rlay salgan ekan, ko'rdingiz mi? Ya. Ay, keyin chiqib sing'ardi. Buna ko'rdingiz mi? Saqar aytuvdi buna. Buna murda to'ra salgansan. Taşagan deganda, taşak deganda. Совсем эле булар мектептин территориясында турат го молар. Я. Тиги заборго чейин мектептин территориясы экен, байкадыңызбы? О котельный бирдеме го дейм, я. Ушуну эмен кадастр текшерип көргүлөчү. Ооба. Ооба силердин документтериңер туура эмеспи дейм да. Могу мектептин территориясы экен. Макул карап көрөлү. Эме мен түшүндүм. Bor, hamma yo'q bor. Kadastr, siz arxitektura qarab ko'rgila, ma'qulmi? Nima kerak bor buni ammo? Biri bo'ladi ko'piri. Ertaga sil bo'lsa, kelib sag'anda bo'lib qoladi. Jambayich. Bir ko'piri bo'lsa bo'ladi bunga. Zачем? Buna ko'pirini qoldirgan sentral, mo kiret bo'ldi. Moni olib qo'yinglar, tegini olsin. Moni olib qo'yish kerak. Bunaqa ertaga suv ko'ysa, sel bo'lsa, bu yoqda sel bosadi. Mektepda. Tak. Zачем shuncha ko'piri? Bir 10 metr yerda 5 ko'piri. Ma'qulmi? Salomasiz pejaka, qandaysiz? Yaxshi pejaka, salomasiz. Qanday yaxshi pejaka? Do'stlaringiz yaxshi? Salomasiz pejaka. Kireli pejaka. Nima kelsa merimiz bir qadamni tashlasa, ayneklarni surayib bergile. Bu koridorda qaragan ayneklarda. Plastik родителер уже жасап berishgan. 70% plastikçileri akfa bolup gitti. Biroq нас koridorimiz qaldi da bu mektep tushgandan beri shunday nima. Buna gemi turadi, prezidentimiz turadi. Bosh shaharni gemi turadi aka. Tak, ejaka, emne masalangiz bor? Yerga nima boshladi beradi. Issiq tomoqqa remont qilish kerak. Aha. O'ta joyimiz yaxshi. Keyin biroq remont qilish kerak. Issiq tomoqqa o'tayin deb o'tamiz, boyagi Proon bilan proyektimiz do'g'rimiz bor. Cho'ng proyekt ABR bilan bor, biroq boshlashidan bu yerda remont qilish kerak degan bilan qo'yib bizga. Shart. Agar biz remont qilishlardan loyiq qilib bersak, anda emeliklarni bekor beradi ekan. Mo sirtqi terezalar o'z qotirish kerak ekan, ha? Shundan Ayva eskiligi jetibdir. отопление Отоплениябыз 2 millionga ta'mirdan chiqqan, biroq o'sha bundan aynan koridorlarimiz жылуулугун жоготтук да. Agay bilan men baylansa, agayingiz bilan baylansangiz, Gökçenbayich bilan jadam bereyim. Tushundim ejaka, tushundim. Men aytib o'taman. Xudo qalasa bunalarning terezalar bitib qolsa, daha bir strong deb qo'yamiz. Ma'qulmi? İşiniz yaxshi ekan, azamatsiz. Gökçenbayich bilan baylanishib turingiz. Qatchasangiz smetasi bilan men bo'ldirib berem, kelib cheka, пожалуйста, ko'zimga olib qo'yingiz. Ma'qulmi? Jadam ber. Buni alg'ila, qarama kanal. Mana ko'rdingizmi? O'zi negizi tet yoqda turadi, mana liniya застройки mana. Tetima. Stor ko'rdingizmi buni? Olish kerak mana, barini olib tozalab, mo'llar alg'ila. Mana suvi. Mana, qara. Mana suv. Polni tozalab alg'ila. Nara? Avarona. Ko'rdingizmi? MCS bilan kelmaysizmi? Qani bu kelib tez kelmaysiz buna. Assalomu alaykum. Mana mo'ni boshqa pol tozaladi. Даже pol to'shni mo'nda olish kerak. Если emas to'g'ri bo'lsa-chi. Tushundingizmi? Shu qarash kerak. Ertaga sel bo'lsa, uylardan barini sel qaptaydi. Assalomu alaykum. Yo'q, mana kanalning bo'yida o'tiriblar. Ya. Mana bu orqadan boshda orqib bo'yin polni tozalag'lar. Ma'qulmi mana? Ya. Mana ham uy qalsin ham. O'zi ya, o'zi to'ra emas buni, o'cha. O'zi zak bo'luvdi to'g'ri.
Наоборот, ушу 2 метр, 3 метр качкан жаш болот эле. Эмени кадастр, сиз, архитектор, могу боюнча мага бергилечи документтерди карайлычы. Могу кантип курулуп калды? Могу документтер жок болуш керек, Я. Баткозду чакыргыла. Андай бир комиссия эметпейсизби бүгүн? Bizde var. Комиссия барбы? Я. Ол жерде Э. мындай элексир аябай көп го. Канализация салкын. Опе, мо канализация, я. Ар күнү. Кара, баардык канализацияны аркы эметип коюп. Уятты. Срочно бүгүн эметиңиз. Тиги тапшырма бериңиз эжеге. Салтанат Абдулаевна келип санэпидстанцияга келип текшерсин, макулбу? Могу эмеби? Суубу? Я. Мына карачы вообще каналдын үстүнө салыпты да, карачы. Олар каналдын үстүндө турат. Ой. Полный жылдырыш керек да. Азымы кайта үйгө чейин ачыш керекпи? Жер таркан, я. 6 метр кача. Mına üylerdi kандай kılmaz şu masaya bak kaldı. Bazı Могун кара, могу каналдын үстүнө куруп турмун, ойчу. Я. Я. Жок, каналдын үстүндө турбайбы? Zaborlu ekan. Жок. Я. Zaborlu ekan. Ахвал чата экен го, жеке. Азыр бир ряд үй кетип атабы, 2 ряд үй кетип атабы? Я. Алейкум ассалам. Ажаман кандай, жакшысызбы? Сол жакшыбы? Балачка тынчпы? Кыйналып айтасызбы? İşte pirali vardı mahalledeki. Ага. Buna pastanasını alıştı ilacı var mı? Ага. Bir pastan jolgu bolup kalganda baldarın nevrelerim köçüge çıkalıverdi. Кайып коелу. Жер барбы? Mektep barda mektep aldıga şu Мектептин алдында. mektepte aldı da bir de setçe kılıp urap şöyle kılıp koysa. Так, ресхана. Endi millet mahallede kanday bo'ladi? Третьякта место барбы, жокпу? Bir şeyde var onun. Жүрөк көрсөтүң. Я. Азамат Канбекович, муну жолго акцент кыла берели, жолгочу. Ошондо бир канча кирет? 5 киреби? 30 метр кем помойчу. Я. Кем помойчу алсак 2 эле кирет. Bir kanalda boyun koşkanda şunda. Угул менен сүйлөшүп кандай жол сала турган болсо. Ооба. Жолго акцент кылалы. Ошто нысансыз курулуштар аябай көп орун алып турду. Аябай көп. 3,5 Канча болуп атат? 3,5-4 метрден 12 метрге чейин чыккан да. Көрдүңүз азыр мына. Көрдүңүз мына бүтүп мына каналдын үстүнө курулганда үйлөрчү. Көрдүңүзбү? Чу скажи мына. Каналдын үйүндө турат. Өздөрүнө эле кыйын мына караңыз. Өзүнүн эски линия застройкасы тет ягында. Тетик эски чыкканда мына карабайсыз, өздөрүнө эле кыйын да. Эртең көчүп түшөт. Мына эски үй мына көрдүңүзбү? Мына. Мына эски эмеси морек линия застройки. Кымай, Азамат Каныч, могу эскиси? Мына көрдүңүзбү, бияка чыккан, 5 метр чыккан. Арыкты тоскон, өздөрүнө эле кыйын да. Эме рес. Могул жерге койсок болобу? Болот. Мону я. Жол болуп калат. Жол болуп калат. Жол болуп калат экен. Бул расширение болот булчу. Я. Моунда эметиш керек. Көрдүңөрбү эме? Ооба, моунда жазып койгула. Түшүнөрбү? Моун тете бурчка чейин алгыла. Азыр мындай кылабыз. Мына жол кеңейет. Мына жол реконструкция болот. Тетиги Наваиден баштап Осмонова чыгабыз. Чыгабыз дагы тиги 3 көчөгө параллельный көчө болот. Азыр мону карап көрөбүз, чогуучу. Мо либо 2 катар болсо, мо үйдө дагы кетип калат. Ошон үчүн да 1 катарын эле тетиги эмеге чейин алып ажаба. Мына кызыл үй турат го. Ушул жерге чейин полный снос болот. Азыр эми элдер менен макулдашып көрөлү. Либо силерди земельный участок берип көчүрүш керек, либо компенсация бериш керек, либо тияка этажный үйлөргө көчүрүш керек да силердичи. Анткени могу жолду ачпасак болбойт. Машина батпай атат, тыгын, пробка. Бул биринчи жагы, экинчи жагы прямо каналдын үстүнө салып алыпсыңар. Каналдын үстүнө салып, могу үйдү алып, нар жагын сквер кылып койсок, аябай татынакай болот. Элдер мыяктан чыгып дем алышат. Аны карайбыз ажа. Кишиден сабыр кылып тургула, бир апта 10 күн ичинде кабарын беребиз.
Assalomu alaykum. 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 Hacı aka, assalomu alaykum. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين Amin. Amin. Şu okulgan kirimetli Kur'an'dan payda olan soğuптарды Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam'dan başladık. Oşonda öyle jalpı bul dünyadan közü ötüp ketken Momun Müslümanların vaktarına başladık. Dua tilegen, Kur'an tilegen Momun Müslümanların vaktarına başladık. Oşonun katarında Dilmurat, Can Hacı Aköz noktarına başladık. Jaratkan Allah'ım Hacı Aköz'e 5'ten orun ver. Birip bilbey ketilen könüs Allah'ım özün geçir. Karangı görleri jarı akirettir avat bolsun. Jaratkan Allah'ım özünü vada kılgan Firdavs 5'ten orun ver. Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam'a müjdeler kılsın Allah Teala nasip kılsın. Rabbana ate fid dünya hasene ve fi rahmet hasene qina azaban nar bi rahmetik erhamur rahim Allahu ekber. Kendiçilikten sağ olun bara. Kendiçilikten sağ olun. Bak, aman bolunuzlar. Tinch bolunuzlar ajık. Rahmat. Aman bolunuzlar. Teşekkürler. Aman bolunuzlar. Oğlum, qanday yaxshi? Ne oldu? Parol. Normal mi? Hacım, qanday yaxshimi? Hacım, qanday yaxshi? Yaxshi. Ata qandaysiz? Memnunsunuz? Yaxshi, o'zingiz qanday? İlgilik. Demdi. Desa yaxshi, boshqa tinchmi? Versin. Ha. Desa yaxshi? Ha. Ava qanday? Yaxshimi? Desa yaxshi, işte yaxshi, boshqa tinchmi? O'zingiz qanday? Yaxshimi? Desa yaxshi. Boşlar nere? Merhaba. Allah'ım rahmet. Şaharımızı çıralık Ata bir pata veriniz. Amin. Şaharımızı çıralık kıber yaptı. Bizi de hapa bulmuyorlar. Amin. Maşineler hamur yok. Çok bol yaptı. Amin. Hamur yok yollarda hoş yaptı. Amin. Allah'ım. Aman böyle, aman böyle. Bap trata. Bap. Ben bir bile kuşalar Aldı. Acaba qanday yaxshimi? Gece qanday yaxshimi? Ata qanday yaxshimi? Yaxshi. Assalomu qanday deymizlar? O'rtasida ishda yaxshimi? Final o'ydasizlarmi? Ancha munchami? Yo'q, yaxshi, darmonli bo'lyapti. Uy bilan tinch, ayil tinch. Endi mana aytib qo'ydi, kechirib qo'yasiz, biroq mana ko'chani ko'tardi deng, mana yerda asfalt qilamiz deb. Mana bizda mana shunday hozir yomg'ir yog'sa, mana yer ko'l bo'lyapti-da, o'zera. Shunday uylarga kirib ketyapti, mana bunday kirib ketyapti uylar. Maktab bolalar borda, mana yerda Muratga Sabir maktabi bor. Bolalar bari mana shuni o'tdi, ko'ylagini ko'tarib, oyoqlari ko'l bo'ldi. Qaysi maktab bo'lib qoldi? Nechta? Nechta? Хорошо, qarayli, hozir biz işte plan o'zgarib, mana asfaltni ishini fakat to'xtatib o'tamiz. Asfalt ishi to'xtab o'tadi, mana расширение qilish kerak bo'lib o'tadi ko'chani-chi. Kishini kengaytirish kerak bo'lib o'tadi, birinchi. Ikkinchi, bundan narjagi kanalning bo'yina salib qolibdilar. Ko'rdingizmi? Shu kanalning barda kanalning bo'yina uylar tushib, kanalning üstüne tushib ketdilar. Ularni barini bo'shatib jildish kerak bo'ldi-da. Ani bir sira qaraylik, hozir men bolalarga topshiriqni berdim. Hozircha to'xtab turadi. Bir sira kengash. Ungacha menga bir shaqal-paqal to'kib bergan, yomg'ir chaqsa ham ne bo'ladi endi. Hozir mana men suratlarini olib Jadam bergile jega. Emas, jadam bergile. Tamam, jadam bergile. Jadam bergile. Telefon yazın. Jaz, ecem telefon jaz. 0555 Jaz. 04 21 21. Çal bitir bugün. Bitirip bana dalaştırırsın. Maqul? 21 21. Ben davlat Bir ko'rinib turadi. Rahmat aka. Bo'pti, rahmat. Yo'q, albaysizlarmi uni? Buni olib aytadi. Nima olib aytasizlar deydi. Qana, ne olib aytasiz? Qachon? Qachon oladi bitasini? Bitib tezroq bitirgilarmi? Хорошо. Hurmatli yetakchilar, bugungi reytingiz o'sha men oyoqtadi. Qo'yilgan topshirmalar bo'yicha o'zingizga yozib oldinglar, ha? Asosiy yumush, sizning yumush bo'ldi, Zamirek Poychi, siz arxitektura, kadastr и УМС.
Batkoz menен могул жерде МЧС комиссиондо келип карап бир сыйра тактап кетели. Так, эме боюнча, сиз боюнча 1-2 бак бар экен, кыркып бериңиз. Могу көчө боюнча биз 3 көчөнү параллельный Лелена Курманжандатов энебизге 3 параллельный көчөнү ачабыз. Основной упорду жолко көчөгө берели, расширенияга. Анан акырында эметебиз. Тетиги каналдын үстүндөгү курулуштардын бардыгы мыйзам чегинде карайлык. Комиссиону ушу эл кишине эме болбош керек да. Элге неудобство болбош керек. Ошону жолду кеңейтип, буларга либо земельный участок беришибиз керек, даже документи жок болсо деле бериш керек да. Башка эле жок, тайка урушат буларчы. Түшүндүңөр, урматтуу жетекчилер. Башка кимге? Так, сизге тапшырма коюлду, сиз istеңиз. Так, Жамбаевич, сиздики абдан ишиңиз начар, булар бүгүн контролго алып караңыздар, макулбу? Калган коюлган тапшырмалар боюнча урматтуу жетекчилер иштегиле, макулбу? Ушу менен бүгүнкү рейтибиз аяктады, по местам работы жуунуп жумушка. Ажеке. Амин. Өлкөбүздө тынчтык болсун. Амин. Шаарыбызда бейбитчилик болсун. Амин. Ар бир жетекчинин эл үчүн ардаган жумуштарынан ийгиликтер алып, айдан аман жылдан тынч баралы. Амин.